بصوا احنا عايزين نعمل كده الثلاث انواع كمام اللي احنا قلنا عليه، الكم اللي هو الباترون، والكم اللي هو العادي، والكم اللي هو ايه الكمون. هقص كده لما يبقى عندي انا اقصر موديل كده، عندي امام وخلف، انا كده اقصر موديل، اشيل حاجه منهم كده وابدا اطبق. انا عندي كده ابدا اطبق كل كم على 2، يعني دول الكمين اهو، ده كم وده كم، هرجع اطبقه تاني على ايه؟ يبقى انا عندي الكمين، ده كم مجوز وده كم مجوز. تمام. اول حاجه احطها اسهل كم اللي الناس شغالين بيه، واقوم حاطاه كده الناحيه المتنيه. تعالي هنا عشان تشوفي المتنيه، بتحطها كده كده. هاتي القلم، بحط كده. لما اجي احط الكم ما احطوش كده ولا كده ولا كده، لا بحطه كده. طب اعمله ازاي كده؟ اظبطه كده ولا كده؟ نفس الزاويه بتاعت ميل الكتف، نفس الخط كده يبقى ماشي مع بعض، نفس الخط كده يبقى ماشي مع بعض، واقوم مثبتاه كده واعمل كده كده، اوصل لحد الاخر واطلع بره واطلعه بره. تمام. ومن هنا بعرف الاسوره قد ايه، وبالمسطره كده بقوم موصلها كده. ده اسهل كم، لو بتحط دي على دي بالظبط كده تديك الزاويه دي. تمام كده. بمشي على الزاويه اللي انا خدتها بالظبط، اللي هي على قد حرده البط بالظبط، اوصل لحد هنا واقوم طالعه كده. تمام. واجي التانيه كده واقوم عامله كده، ومن هنا احنا بناخد العلامه اللي هي تبقى عند الكتف اللي هو الفوق. تمام كده. لما اجي اخد كده الاثنين واقعد اكم كده وكم كده، هيبقى على قدي بالظبط، على قد ما انا خدت بالظبط. تمام كده. ده كده اول كم. تاني كم اللي هو الباترون، بعمل كده، ده برضو كده كمين، ارجع اقفل تاني. تمام. انزل الوسط بتاعنا اللي هو المقاسات المتوسطه، مقاسات 42 او مقاسات من 60 ل 80 كيلو او مقاسات اكس لارج. الوسط يعني بنزل كده 25 سوري 15، هات المسطره، بنزل 15 سم في المسطره كده اللي هي راس الكم، واجي من الناحيه المقفوله دي هي اللي هتبقى المرتفع بتاعي، تبقى من عندها كده واقوم قاسمه كده. تمام. اعرف دي قد ايه، وابدا اقسمها بالنص. دي كده ابدا اقسمها بالنص، ودي برضه اقسمها بالنص، ودي اقسمها بالنص. تمام كده. اتقسمت عندي على كام؟ على كام؟ 3. 1 2 اللي جوه ده ايه؟ 1 2 3 4. انت حطيت 3 علامات، حطيت 3 علامات. اجي من هنا من الاتجاه المقفول ارفع كده 1 سم، وهنا من الاتجاه المفتوح هنزل 1 سم، وهاجي هاخد زاويه كده كده، الناحيه التانيه زاويه كده. تمام. وبرضه هحدد الاسوره بتاعتي واخدها بالمسطره لحد الزاويه هنا. تمام. ده كده تاني كم اللي هو بالباترون. هنعملها كده على ايدي. تمام كده. ده تاني كم. هتقولي اخيطه ازاي؟ هتبداي تخيطي كده واحده 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 واحده، وتعملي ايه؟ هتبتدي تخيطيه مع بعض واحده واحده. يعني مش هتقولي لا دي جايه عكس، لا هتخيطي كده طول ما انت ماشيه كده، هتخيطي كده تخيطي كده، هتلف معاكي. تمام. ده اظبط بالنسبه للباترون. الباترون ده اظبط حاجه. للسوارين ممكن تعملي ده، وممكن تعملي التاني برضه. تمام. يعني كله صح. تالت حاجه بقى اللي هو المهم، اما اجي اقص الموديل نفسه، ما باخدش الامام، ما باخدوش دلوقتي، يعني ما باخدش الامام دلوقتي. باجي هنا بحدد بس، بحدد الباط. تالت كم باجي كده
ما بحردش، سوري بقى، بحرد الامام عادي بس ما بحردش حردة الباط. بعمل ايه في حردة الباط؟ بعلم كده واحط النقطة الأخيرة هنا بس. طيب بعمل ايه بعد كده؟ باجي هنا بنزل، لو انا عايزة هنزل مثلا 3 سم، هنزل 3 سم من هنا و3 سم من هنا. يعني ايه؟ يعني اخلي الاثنين على بعض كده تمام، وهنزل 3 سم او 5 سم، هعلم كده. وحردة الباط هعلمها كده، انا علمتها بس ما قصيتهاش، علمتها ما قصيتهاش، بنزل 3 سم بس وبعلم. تمام، خليه مقفول كده زي ما هو عشان بس كده اوضح معاكم كده. بالمسطره كده هعمل كده ال 3 سم اللي انا نزلت بيها، بعمل كده كده. تمام، 3 سم بعمل كده، بقوم قصه دي. انا قصيت دي كده، احنا ما عملناش حاجه، ما عملناش بقى لسه الكم. انا عملت كده، مفيش حاجه. هي كده هي جايه كده، هي تعمل الكم اللي هو من لازم بقى الاول أعمل هنا كم. لغايه هنا رسمه واحده. اعمل بقى الكم بتاعه، اعمل الكم بتاعه ازاي؟ اطبق كده برضو على 4. احنا نزلنا من هنا كام سنتي؟ 3 سنتي. انزل من كده 3 سنتي، اعمل كده، بصوا اعمل كده، هنزل كده 3 سم. انا عايزه حاجه اعرض شويه، ورقه اعرض شويه عشان تبقى معايا مظبوط. هنا اهو، احط دي كده هنا، اللي انا شلته من هنا هحطه هنا. يعني انا نزلت شلت من هنا كام؟ 3 سم. هنزل ال 3 سم وهعمل كده تمام، واقوم حاطه دي بعديها كده خلاص كده. وبالمسطره بدل دي متاخده بالمسطره، اخدها بالمسطره كده. طبعا هثبت كله وهعمل خط كده اللي هي اخرها خالص، دي اخرها، دي اخر حاجه. ماشي كده. وهشوف الاسوره من هنا قد ايه او الكم قد ايه، وهعمل كده تمام كده. نزلت ال 3 سم اللي انا خدتهم من هنا، عملت نفس الدايره دي، نفس الحرده دي اهي تمام. وبعد كده شفت الكم من تحت قد ايه، هناخدها كده ونشوفها كده ازاي معانا. اعمل كده سبت ال 3 سم بتوعي. لما اجي احط دي هنا كده هيكمل لي اهي الدايره بتاعتي دي. 3 سم اللي انا شلتهم حطيتهم تاني، فكمل لي الدايره بتاعتي. 3 سم احنا شلناها من الرقبه، من خلف وامام، شلناهم ورجعنا عوضنا، حطيناهم تاني. شلنا 5 سم، يبقى انا هسيب 5 سم وارجع اعوضهم تاني، بحطهم تاني تمام. وصلت؟ عندي بقى خلاص الدنيا معاكي سهله. ركبي بقى سوسته، ركبي كده خلاص الدنيا تمام. تيجي تعملي كده تبصي تلاقيها كملت معاكي، دوران الرقبه اهو كمل معاكي. دوران الرقبه رجع تاني زي ما هو تمام كده. وصلت؟